Ahwefo me mama kwaba e de ba Xposed GH na Xposed GH umu se ma jimegwa na metimu se ya unuali mo wale kem kwa me amega ubetima frɛ me forget na nsema etwiko brema na me de me de bro na watwi nsema na aba so ye ma me Brigdet Otoo ono no de nsema iden ne nsema na abeto so ono de ankotena TV so ene wo ma news issues ekoso o mining issues ekoso issues ACC se cabo obi political parties issues ye disika corruption akufo do bekuyo eno de no nwa no ka wasem embo to the extent say odi no nko ka slave queen fraternity ni me ka slave queen fraternity a utumi wo se ni social media post no wa betro ono de onya be ma obey ni say onya bema obey ni say onya bema obetwitwi ni nkukuo onya bema ye say ono de aware and all those stuff. She was among these slave queen ladies, even though she was a newscaster on various TV stations, being the GH1 media, they say or Metro TV. What I say, being a video to and some na meba beka. I didn't na meba kan wasem. I be video to awale. Why can be say eh me de beka na wale wasem. Na wale wasem de hia me. Onyankopon say awale ene ya de pa ye de eso na ni wo wiase. He is happy. God said he blesses marriage. Also onipa opa wale. The okaseti awale supra ochiri no. Oye onyankopon atamfo. It mean meka video to awale wasem. Mo na mo ka Natalia mona mo twetwe no se wonimo enye na me ka o se wonimo mi de minim so that say but asem yaba na asem na nsa na meka wasem no mayan kwachi aboafo nka tronye de emba ne se yaba e kire odi ntia me se me to so asem na nya wale wasem na me de me beka so that say em come back Onyado for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan e na wasiewie e na wo penchen papa e de aboso anadan a wutimo na senso to a enwuno enuntia ma wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda ahwefo anka mi odifo anka meka choso onyankopon nhira ombie kwan ma o se wotina YouTube channel ho keke na wo ye den wo subscribe wo like na wo tempo advert ye wie na wo be ma me be kasa na ma che wasem aye den enkoso enye se wotina waso na e de ebia hwe na wo pesa wo hwe mentia wada say ai na say this asme o de tie ai abeta social media are trending on pages say Brigdet Otoo be ma oni ni ewali or they tied and more together. They said, yeah, they can't shima, Bema or Nini Guacotina to death do us apart, you know. I am a vow in na. So Bema at joining all courts. And now you will be best here. But forgot them Freemason. Mason, where there, you need shovel. Mason, where there, you use cement. Mason, where there, you use plasterboard. And you Freemason there. 7. Yesusa anaye nyi kra ye dia hye yetirim se Freemason no yesan se ye ni mu bebe se o dwane a unye sika wo sika you live a wealthy life you use your talent and all that so what I say I and on social media na picture na etwe se o hwe picture ya ekoya a etire se I social media yi man yi da wo posti 2022 ago what should I say? Freemason, Ghana Freemason, ekoso ai. Kwa Accra won say ya tro Freemason no. What I say I or you certified member. When you just a member or you certified, or kitamu certificate, what jimu degree. Ebia na say global be master. No be master of the grand master poem. What I say I or kan who be what 20 Freemason. Now Freemason be me and a wale Brigdet Otoo. Bema ye wo hwe picture ye afia kwa ai wo hwe na wagye no ho ne dressing what I say wagye ne dressing wa call ama wo posti on a caption board che say caption ni mu po kra wa che say by this time or Kempiski just say meeting bi o mo have years ago bi
What I say, no call meeting as na ke we say anya meeting ya ko work and peace ko ginani akoye kire say we Freemason mu a emu ode enso Freemason ye remo emu ode omo for application to baby ama ye nko join ye omo for application bra because anwo kire wo Ghana ne de minya ye kran ka me join ne minya ye kran ka me kobi because anwo kire wo Ghana no ye komu ani a forget ni e jazz oman e de a sha kufu ado ni na pound for sa ye ja oman ya che ye pay for mo bokro ni nsa. What I say, free Brigdet way. Why are dear me who say, Mamma who say, who pebble was camper, who free who sleep with the morning. One coyet Tracy Boachia, a Jacofa makeup artist over Germany, a Jacofa Freemason, Sikawa Fear, Sikawa Bank, Bema the Yandia and Hobart Seneda, a Jack or and a banner so that to us, so Brigdet way, Mamma Mo, Freemason, the why are dear. Can afford. And the camera post, what I said to say, yeah, Bema who casa, and yes, I make a so. Brigdet to bear me, watching the video here, maintain this or your brigadier, or Methodist as well, or co brigade, and my president, sorry, or your Freemason, or your Freemason, or your Freemason, but Freemason for you be like my boy, what I say. And so you need to the yes, and to us. Now, since some years so bad, and you be a me person, me be so. Brigdet Otoo, mammy, who could say Lord Jimmy so many mobi. Minim so me can chem say onyim ye. Nso dress yan dress ye wo aseclate you are. Ka wo pom sa atale dia eden. Ghana for we me ka salage wonyim opom fa me go dina court wonyim. Wo hwa atale opom ya. If there's a snake and make it comment. E wo Instagram say oh me congratulations but why? Some question will be say. Why they say me mami e me pese me dey me bisa me gina Freemason asem so me pese wo ma obisa okunu say Freemason anya bia yes say wonyim obi ebra wonwale ne ya now you Freemason kisi nana because the video bia trend video ni twi kopa Brigdet Otoo yeah because na that for try the video try the picture yeah reception ni bibia wie ne ka so kiss na person kiss be ma twitwi na no be ma isi de ye ho ofe ana awali e dia she okon because enye be ma bi onyin se o be bia na force so awali enye by force Brigdet Otoo in your west oh na jankofo ma comment raise say ma mi e anya bia be ma na obetutu chance ni mo ni e be ma na opeso clinic kitchen ni oni ni e okay anya bia say Freemason for the omo nye adwumaden bia ja e na so modern scan ba sa na perception ni enim because Freemason for the eja o join na out on popo akra obe yie iti eja be ma e me de limu ole kem kwa me ameda me sero me ho kire me pa me pese me de application ba na obe fa me show wa adwumam obe fa me show wa adwum na oba me application na me join Freemason baby ska won e de because Brigdet Otoo awali wi otumu se no de awali a hye okon se chinchina awali no na open ngwasie be ma me sero obe so hu se sika ho de anka me na me nim na obe ka se obe force me se wale na nko no obeti enti ahwefo de na de me de brɛ no se Brigdet Otoo kuri o ye Freemason na se Freemason for ye so mo wale a omo nkiri kitchen omo twitwi nkukuo ene menim asenne ye be se hia we ye kokonsa in my details me ko na ma be for 10 so akofa nsem abrɛw Brigdet Otoo enya be ma bi ankofa se Freemason for omo ye loving me person me ko bibi bebre ye ni mpanyimfo bi omo Ghana omo ye Freemason na me ko ka dia asem baba ko ma me ka Brigdet Otoo asem ya sa what I say we ni a share like it na comment what I say that's ne limu ale ke kwa mi amega obeti ma frɛ me Efo Kent ma je osu me enyanyi amega no aigweni anano ate na no awo mi nko mi kuro mu da ha na mete Brigdet Otoo that's congratulations to your Freemason marriage. Cameraman, cut it. You say share you. Bye bye. Onyadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasie wie e na wo penchensen papa e de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo
agye wɔn atum ne true things ana wɔn adwuma ɛda nso na wontu sika engu da biara ɛda